إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. وروى البجار في مسنده من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته: من علم علما أو أجرى النهر أو حفر بيرا أو غرس النخل أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. وصححه الألباني. foli temenen ko fe ambe salli ciden ka kisini nema baka sallallahu alaihi wasallam no temena ka boye bajariya nati aka ewa musanadi kono ka hadisa mina ka bo Anas ibn Malik ma ciden ko sallallahu alaihi wasallam ako ko wolon fulabe ko uluka baraji be boli jonye kito ika kaburu kono ika baraji be sima hari fatulen ko vekita ito ika kaburu kono ika baraji be sima ko wolon fula ko folo ni mogo minye doni ni ye mogo lakala doni la ye doni nafama kala ye mogo lakala la a baraji be sima ika kaburu kono fulan na ube ni mogo minye ko boli ye ko dila mogo ye donc o baraji be sima ika kaburu kono sabana ube ni ye kolonche ube foraji kashe kadi mgoma a baraji be shima ika kaburu kono nani na ube niye iru turu donc o iru nunu fana baraji hari fatulen ko fa beshe ka kabu abeshima ika kaburu kono niye ewa tamaro niye wulu turu donc tamare munu be nafa minke kofe donc baraji be shima ika kaburu kono ube niye mishiri dila donc iye mishiri dila misiri mfana baraji be shima kito ka kaburu kono ube Qur'ana ube niye Qur'ana iyo to ikofe iye Qur'ana to ikofe uya chieta ikofe ube ye Qur'ana de sakubila misiru kono donc ufana baraji be shima ika kaburu kono ube niye denyuma to nabe do kiye iye dento demimbe ala deliye ala yafa deliye ifatulen kofe ufana baraji be shima o ika kaburu kono. Donc ambalima silamaw tafsiru Qur'ana jama anan kallamali kala be anka kuma be she mogo ma donc an koni mishirin koyi adamina le ni sisance ne ka kuma hakili be min naka kuma ke situka asinya sabana de fuleninya sinya folo tuma min bora mishiri kono uyembo mishiri folo in kono mogo dusukun kamera wati mogo dusukun kamera dusukun ciana do be kasi akera do ma bana misenu yere mbora sitila kama o hakili jigi o yo foloe afulana mbora sitila kama o lasu kata misiri demelima tuma misiri demeli daminana mbora sitila kama o lasu kubila kata misiri demelima asamada de fule ninye ala tanwe amba fo alhamdulillah lezi bi ni'amatihi tatimmu salihati amba fo tanube alaye masami nu o kannema e baranyuma bebe timmeni ala kannema de ambalima silama be yoro ambe ala tanude alaye nema bade ke nyambe ala tanu aka nin ko imbe ke wakati mi jinya tumbe kirijimina o ya soro corona ye jamana u datugu jamana nyogonche jamana nyere konona la kamoko datugu mote kenema o nin ko imbe na o wakati dema ala ya yireto amasa ya kono nin kiriji nin degu imbe kono ka nin mishiri ka mogo kolo kata mishiri njolima ka nema funan shirake ala ka jounye ka limoniya duma ka lenya shiranya duma uku ka wari ubo ka finance nin mishiri mbe jochukumi longu mishiri njoli nanka kuma anko ambe kuma ka deta ibadiyan kana tado mogo do ka gasila mi anko ni be min fo ala ka foli kofe ewo ambe mogo min ka foli tugola parce que ciren fana ko malla yashkurul nas la yashkurullah ciren ko ni mogo na ma hadama dum barakada te siga la barakada de ala tanulin kofe nema imbe kunya ala de ala tanulin kofe
donc min ye yoro di amba damina min be yoro di amba fo ambe ala deli ala ka kamar janna soye ambe ala dela ka kamar janna soye no temina ka boy ale yoro di mo munun tara yoro laje siti kibariya be munun bola ni misiri kurshiri kibariya be munun bolo ala ta kofe ambufo ambe anyini ala fe uye bara minka ala ka kuka bara mijani kono bara nyuma mijani kono ambufo unuche uni baraji bara kurshiri tumbe mo munun bolo no tara yoro laje de piani sisanche wiu ka bara bebla ka bebbe ni misiri ma utesara uya beke ala de kama ambufo kosobe ni obora musomi masankai minye yoro injo ne koroke dedo nabe fakele tumami aye kibariya imedro awa ako alefana ma aye misasi folo minchima ako ka misiri modofie okati alefana bolo ala yake bara kurushiru be munun bolo uya wole kana alhamdulillah ye bara yinke ayere ka bara ka jo mo shima na jo bara na niye defo yira alhamdulillah way alastanu bay anka foli be kata ewa mo do fana be afana ye bara in koroshi bara in intelligent aleka hakilina o fana ye ewa awun fa jatede minye ko Amadou Diallo ambale fana fo abe komi bara in kerani aleka hakilina de aya kete aya ka bara bebla ka benin bara ima aya ka bara ka benin bara ima donc onya damina ko munu nya koroshi wori ko tumbe munu bolo wolu fana mo sabade do dogona na kore ko fula ani ewa kafara jagteka doro jagteka bara koroshi tumbe nonu bolo kosobe anka foli buka wori ko te ko denide ni wori mini mo ba barake ka do ni yorola kalo wolon fula kono ukanka fode wori ye fitina de jam ko be jian laba min na sisa dam ko be etamina jian be la halamina wori ye masiba de ni mo min sayra wori be bo yor fambe kana ima mo be do kalama mo ta do kalama ka bara yinke nin chogola kanye akatelia donc nu foli kakade ambu fo kosobe donc anya fo chogomi min ka hakilna ko indirije amba fona fo no temina ka boy jama min nyori bo nyina te ku ko koy ambe jama infode ala ka foli kofe ambe silama jama imbe fo ni wori min fule ni nyama boy ro kelen koy abora jamana kono ani jamana koka do ye barake koy mo folo min ni yoro dira mo folo dobe ko dirisa ewa sawo ayenne wala konye tonu mugadi ani million saba awa fokata misiri Mbappe wale ka deme majo fokata Mbappe aka deme majo ona nyona kacha munu nye presenter ke million saba kata ante sika be fo yere kata ta dogomanima ana chairman tigi ambe ala deli ni masamin ko ni mo minye sojo ala be sojo yar janna kono ala ka sojo akelenkere yar janna kono alaka sojo akelenkela yar janna kono wari mabo yoro kelen koy sittitigu fana mbu fode sittimato sitti bolo koy bede ya chari demen bora yoro yere lawun todo sittitigu fana yu jejade kata demisenula makroba wala mo ye sittitigu ye kabilo ka sittu ka demen nyini ambe alafu alata kofe ambu fode unu chenu baraji mo kelenkele ye bare min kala alaki takima arjanna soye alaka kima arjana soye baluma antum ba fe ka kuma munumbila kuma ka gele de wallahi kuma ka gele na ya soro kumai ando na gasila yoromi mo ka ya fama kula kuma ka gele an ko ni foli be lamme baga bedema mo anka kuma be sele mo ye deme ken nin koina mo ye duwa ke hari ni ma se ka fembo ngane nyuma bi kono ye duwa kanye anka duwa ba anka foli be kata bema ambe duwa ka beye abbe ani ciani baraji alhamdulillah rabbil alamin ambe alatanu anya alatanu nin koina de amma do mugo amma borota mugo ka mishiri kono ayi amma dalili ke ka borota mugo ka mishiru kono ko ambe ni mishiri jo amma do ko marasa unka uka bitigu kono sugula ko ambe ni mishiri jo anko mishiri nko ka fodoro ni mugo minye tawhidi tigi tawhidi kanu bagay mugo minye sunna kanu bagay mugo minye salafu salihu ka tabolo kanu bagay na ya ka wori mindi ka do misiri la ko aka jo ambo mina
me minye kado misiri kono ka deme nyina moke minye kado sugu kono ka deme nyina moke anyo koto ala yere bolo masabanya ka dina defade masabanya ka dina defade in tansurullaha yansurukum wa yusabbitu aqdamakum naye ala deme ala baw deme koy ala yo defo ewa ala yo yiranna koy keneka ala yo yiranna de ala yo bo asrafede ambe alatanu ambe duawu kawe min to foraw min to mafo ewa kata fo mo munu nye forajishe ay muy mode fo nkambe she kanyana do ko dabe ya famade mo min tara forajishe amba fo kata forajishe kabila ko heroina heroin dira dora tora foraji bilay ka kurandoe ka kurampoto do joye ka kurankala anka foli be kata made nyode fo wallahi na a hakilima mo minye ye bara bake nin koina a hakilimi ye ala ko nyabila ala nyabila anka do bi no fe anka foli bi no fe ammi toy koy hakili de yake doro donc anka foli be bema donc mbe kuma joya ninde nka ewa kuma sabana ewa shituka ni mishirika ko alhamdulillah rabbil alamin bi ala yako dafa mishiri daye la hera la kera wasaifana silama bora jinya ewa bamako fantanani bela akera wasaifana mbe alastanu وبالله التوفيق وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته